Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni umunsi muremure ariko turi mu nzu y'Imana tugomba kunezerwa. It was a long day in the presence of God, but we have to be joyful. Turashima Imana kubw'umunsi yaduhaye. We thank God for the beautiful day He has granted us with. Ni umunsi w'umugisha. It's a blessed day. Ni umunsi w'amasengesho. A prayer day. Nizo mpamvu turi bwibande kuri exhortation ijyanye n'amasengesho. That's why we'll talk about the prayers. Hari ikintu Imana yampishuriye mu ijambo ryayo nshaka ngo tuganire ku bijyanye n'amasengesho. There is something that God revealed to me that we're going to talk about prayers. Kubera kuko dukeneye umwanya uhagije wo gusenga. Since we need enough time to pray, ndaza kubivuga nihuta. I will be quick. Ariko ntabwo nihuta nshaka gusa kwihuta nuko kugira ngo tubone umwanya uhagije wo gusenga. But not just to be speedy, but turashima Imana ku ijambo ry'Imana tumaze ibyumweru byahise byose twumva. We thank God for the word we've been sharing through the ngewe ku giti cyanjye ryaranyubatse cyane. I personally, it built me. Abagaragu b'Imana Imana yakoresheje Imana ibaha umugisha. May God bless the servants of God. Hallelujah. Turavuga hejuru y'amasengesho. We're going to talk about prayers nk'umugisha as a blessing. Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kwihishurirwa. God gave to us so that He can be revealed to us. Amasengesho nk'umugisha. Prayer as a blessing. Abantu tukunze kuvuga ngo Imana yampaye umugisha. We usually say that God has blessed me. Ariko nasanze gusenga ari umugisha. Iyo wagize Imana ugasenga wagize umugisha. Praying and having God is a blessing. Kuko mu masengesho Imana irakwihishurira. Because through prayers God reveals Himself to us. Dusome ijambo ry'Imana Yohana wa mbere. Let's read in John chapter 1. Igice cya mbere umurongo wa mbere. 1 John chapter 1 verse 1. Kugeza ku murongo wa 4. Up to verse 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God says, wahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, turabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Amen. Amen. Dasubira mu murongo wa mbere. I will repeat verse 1. Yavuze ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere. That which was from the beginning. Uwo twumvise. The one we've heard. Tumaze kumwumva turamubona n'amaso yacu. After we heard Him, we saw Him with our own eyes. Ntitwanyuzwe, twaramwitegereje. It wasn't enough, we have looked up to Him. Nabwo twumva tutanyuzwe tumukoraho n'intoki zacu. And it wasn't enough, we also touched Him. Tumaze kumwumva, after we heard Him, tukamureba, we saw Him, tukamwitegereza, and we looked up to Him, tukamukoraho, we touched Him. Twagize ihishurirwa ryuzuye tumenya ko ari ubugingo. We received a full revelation of life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iri jambo rivuze cya mbere. This word says the first thing. Nuko ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, the gospel of the kingdom of God, iri jambo twakiriye, this word that we have received, ubuntu n'agakiza twakiriye, grace and salvation we have received, ntabwo ari ibintu by'abantu. These are not the things of man. Ni message iva muri domaine iri kure y'ingi dutuyemo. It's a message far away from this life we can see. Ku buryo udashobora kuyakira no kuyifasona ukoresheje ubwenge bw'umuntu. To the extent that you cannot cram it with your knowledge or your own wisdom. That's why they say that which was from the beginning. Aturuka muri realm, aturuka mu bicu tudashobora gushikira. He comes from the spiritual realm that we cannot grasp. Biri kure y'ubwenge bwacu. It's far beyond our imaginations. Ku buryo bidashoboka ko umwumva. To the extent that you cannot be able to hear Him.
kereka Imana imuhishuye, unless God has revealed him to you. kuko aho akomoka Because his origin, ni kure y'iyi domene twita universe, twita univers. it's far from this life we call of the Ari universe. hirya y'ibicu, ari He's hirya far from the y'amaso. clouds and eyes. Nta eforo y'ubwenge There are no efforts of your own wisdom ishobora gutuma uhishurirwa Imana ngo bishoboke. that can allow you to get the revelation from God. Ahishurwa ari uko ahishuwe n'Imana He yonyine is yahoranye nawe mbere na revealed mbere. when He's only revealed by God who dwelt with him before. Nk'uko tubona ibi bintu byanditse hano kuri As screen, we see the scripture on the screen, hariya biri siho bituruka. where it is, that's not where it comes Iriya from. ni manifestation gusa. This is the manifestation of. Ntushobora kubisibira hariya ntibyakunda. You cannot erase those things you're Kugira ngo seeing. ubisibe ugomba kuja aho bari kubikorera. For you to erase it, you have to go to where they are screening it from. Niyo wasenga amasengesho iriya wayigira mpaka usubiye hariya aho computer iri For you to ukagira icyo ukora. change any word from there, you have to go where the computer is. Icyo Yohana ari kuvuga hano What John is saying here, cya mbere ari guca akarongo hano havuga ngo uwahozeho uhereye mbere na the mbere first thing Imana yaramuduhishuriye. he underlined that which was from the beginning. Ni ukuvuga ngo aho ibihe aho screen bazandikira zo mu mwuka Where niho the yavuye. spiritual screens are written. Haleluya. Kugira Hallelujah. ngo uhumve For you to understand, birasaba ko wahishurirwa, it requires you to have a kandi revelation. uburyo wahishurirwa ni uko gusa utamwumva, And the one that you can be revealed to, it's not only that you can hear him kumubonesha amaso, or see him, kumwitegereza, touch him or look up to him. ugasabana nawe You mpaka also fellowship with him uzamutse ku rundi rwego ukinjirana nawe aho byose bikorera. until when you are leveled up to the place where everything operates from. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nibajije impamvu Yohana yavuze ibi ngibi. That's why John said these things. Ndaza kugera ku masengesho. I will reach to the prayers. Bibiri twereka ko Yohana mwene Zebedayo, John, the son of Zebede Zebed na Salome, and Solomon, Imana yamuhamagaye ari kuroba. God called him when he was fishing. Imuhamagara kimwe n'abandi. He called him as he called the rest. Aritaba, arumvijwe aritaba. And he accepted the call Aramukurikira. and he followed him. Atangira kwitegereza. And he started to look. Haleluya. Amen. Atangira kwitegereza. He started to Ntabwo observe. bihagije kumva gusa. It wasn't enough to Ntabwo listen. bihagije kubwirwa gusa ngo It's urekere not aho ngaho. enough to be told. Kandi uko kwitegereza akenshi tukwitegereza mu ijambo ry'Imana no gusenga And Imana we no kwishakisha. observe from reading the word and praying and searching for him. Yohana aba mu bantu ba mbere bumvishe ubutumwa bwa Yesu ku musozi Yesu yigisha hariya bita za Beatitude, hahirwa Yohana yari ahari. And John was amongst the first people whom Jesus preached to. Atangira kumva amagambo y'ubwenge And he atandukanye started n'ay'abandi to bantu. hear the wise words. Arakomeza aramwegera. And he continued to approach Abona him. ibitangaza He yakoze. saw the miracles he performed. Bibiri twereka ko umunsi yazuye umukobwa wa Yayiro Yohana yari ahari. The Bible shows us that the day that Jesus raised the daughter Abona of izindi mbaraga zitandukanye John n'abandi was there, and bahanuzi. he saw the power that was most powerful than the others. Igihe Yesu yari ariho asenga i Getsemani, Yohana yari ari kumwe nawe. When Jesus was praying at the mountain of Gethsemane, he was with him. Arakomeza aramukurikira He aritegereza. continued to follow him, observing. Igihe yari ariho afata ifunguro rya nyuma n'abigishwa, birivuga kuko ariwe mwigishwa wari umwegamiye mu gituza. And when they were taking the Holy Communion as the last portion of Yohana Jesus, he was ntiyarekeye with aho him. ngaho, no ku musaraba ari mu He bigishwa bari did not bahagaze ku stop. musaraba. Even at the cross, he was among the disciples who were there. Igihe Yesu yamurebaga akamubwira ngo mwana nguriye umubyeyi, akasiga amuhuje na Mariya ngo azamurere. And after that, Jesus gave him the responsibility to take care of Mary. Yohana ntabwo yumvise, yarakurikiye. John did not hear, he Arangije followed. arandika. And he wrote down. Haleluya. Amen. Aravuga ngo uwahozeho mbere na He wrote mbere. that the one which was from the beginning, Ubu tubandikira. this one that we are Ntabwo writing to you about, twamwumvise gusa. we did not only hear about him,
twamubonesheje We amaso saw him yacu with our eyes. ariko ntitwamubonesheje amaso But gusa not only with our eyes, we twaramwitegereje looked upon him. twaramugenzuye ku manywa na We, nijoro we, we observed him day and night. twumvise ibyo avuga We heard the things he spoke. twabonye ibyo Imana We yamukoresheje saw how God used him. umunsi Yesu ahinduka ku musozi Yohana yari ahari When Jesus was transfigured, they were with him, abona ubwiza budasanzwe and they saw the glory, yumva n'ijwi rivuye mu ijuru and he heard a voice from rivuga ngo heaven nguyu mwana wanjye nkunda that nkamwishimira said, "This is my son in whom I'm well pleased." abona remise reprise Eliya na Mose bakorana na Yesu And he saw how they were working together, Moses and Jesus. amuhishurirwa ku yindi nivo And he was revealed to him on another level. aravuga ngo uwo nguwo And he said, "This one, twaramwitegereje we have observed him. tunamukoraho We even touched him. dufite ibimenyetso We bifatika have proofs bishingiye mu busabane twagiranye nawe that from how we fellowshiped kuko with ari him. ijambo Because w'Imana he is the word of kuko God. ari bwo bugingo Because bwaje he is the life we have received." haleluya Hallelujah. ushobora kuvuga ngo kubera impamvu yabikoze nuko Yesu yari afite adresse You might say that the reason why he did it is because Jesus had an address. uti impamvu yamukurikiraga n'ubundi yari afite aho abarizwa And you might say that maybe he followed him because he knew where to ariko Yesu find him. ntiyigeze abura adresse no muri iki gihe ari kumwe natwe mu mbaraga Jesus z'umwuka never wera lost the address. We are still with him by the power of the Holy Spirit. haleluya Hallelujah. kugira ngo natwe tumwumve For us to hear him, tumubone to see him, tumwitegereze to look upon him, tumukoreho to touch him, hari umuyoboro Imana there yadushiriyeho is another channel that God has placed umuyoboro w'ubusabane before n'Imana us. The fellowship with God binyuze mu mbaraga z'amasengesho through the power of prayer. haleluya Hallelujah. muravuga haleluya buhoro njyewe ndakomeza nyivuge cyane kuko hari ukuntu njyewe nakiriye hakiri kare nkiri mu rugo haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. hari umuyoboro Imana yadushiriyeho There is a channel that God has brought utuma tukora urwo rugendo rwo kumureba no which kumwitegereza enables us to start a journey of being no able to see him, kumukoraho touch him, tukamwumva mu yindi and dimension we feel him in another dimension. mu cyumweru gishize batwigishe gusengera kugira amatwi In the previous week, we prayed about having ears no kugira amaso and having eyes tukabasha kumwumva and be able to hear him, tukinjira mu zindi koridoro entering into other z'ubundi corridors bwiza buruta ubundi bwiza of twari the turimo glory that is far beyond than the glory we tumwishuriwe have. ku yindi dimension Being revealed to us in kubera another imbaraga dimension z'umwuka by wera the power of the Holy Spirit. haleluya Hallelujah. binyuze mu masengesho Through prayers. hari ikintu cyantangaje ndi gukora There is meditation something that amazed me as I was Jean meditating. Baptiste Jean-Baptiste, Yohana w'umubatiza John the Baptist, umunsi yabonye Yesu aje kubatizwa the day that he saw Jesus going to get baptized, akamutandukanya n'abandi basore and he b'urungano knew rwe how to differentiate him from the other youth. nasanze bitari gushoboka atari imbaraga z'umwuka wera no I guhishurirwa saw that it couldn't be able to see it by the physical nubwo eyes. bakuze mu gihe Rather, kimwe it's because they grew up from the same generation. nubwo bakuze mu gihe kimwe They grew up from the same time. ntibakuriye hamwe They were not raised from the same neighborhood. Yohana amaze kuba mukuru yagiye mu butayu After Paul grew up, he went to the desert, to the wilderness. atangira kuvuga ubutumwa mu butayu He started to preach the gospel in the wilderness, aho yari atunzwe n'ubuki n'inzige where he was being sustained by the honey and the locusts and locusts. niwe muntu wa mbere wari woroshe kumenya kubera ubuzima yari abayemo He was the first person to get the revelation because of the kind of lifestyle he ariko was living. Yesu But Jesus, mu bwana bwe in his childhood, nta kintu yari yagakoze he never did a single thing gishobora kumutandukanya that n'abandi could have differentiated him from other ubyumve children. neza nabitekerezo Listen birantangaza carefully. I thought of it and it amazed me. wibuke ko n'igihe ababyeyi bari bamubuze ku myaka 12 Remember, even at the age of 12, when his parents got lost of him, bamushatse iminsi 2 nta kintu gifatika bari bafite cyo kuvuga ngo n'umwana uteye ukwe yari akiri umwana kimwe they n'abandi bose searched for him and they had no other proof that could show that he's a different Yohana child from yakuriye mu others. butayu
John grew up in the wilderness, ni ikimenya bose. he was known by everyone. Yesu yakuriye muri quartier Jesus grew bisanzwe, up in the normal neighborhood, ariko igihe cy'Imana but kigeze, at the right time of God, Yohana ari kubatiza, when John was baptizing Yesu people, aza mu bandi basore b'Abayahudi b'igihe Jesus cye. came among other Jews men who Nta kintu cy'ikimenyetso afite he had kimutandukanya no n'abandi. sign on him that was different from other people. Imyambaro ya kiriya gihe yari itarazamo n'abamodozi benshi ngo uvuge ngo yaje yambaye There jeans was abandi afite no amakoti. different clothing. Ibintu byari bikiri cyanga. Things were still simple. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ariko kubera yuko Yohana But yabaga mu masengesho, because John dwelt in prayers, kubera kuko yabaga mu bwiza because bw'Imana, he dwelt in the presence of kuko God, yari mu mbaraga z'umwuka because he wera, was filled with the power of the Holy Spirit. akimubona mu bandi After gusa he just saw him, yaramuhishuriwe. he was revealed to him. Haleluya. Hallelujah. Arabwira ngo muri And mwebwe he said, amongst harimo uwo you, mutazi, there is one whom you don't know. mwamanukanye aka gasozi ariko You ntimumuzi. came together on this mountain, Umwuka but you don't know aramuhishuriye. him. The Holy Spirit Hari has icyo revealed Imana him inyeretse. to. There is something that God has Muri shown mwe you. harimo uwo mutazi. Amongst you, there is someone you don't know. Haleluya. Hallelujah. Aravuga ngo nguyu mwana He w'intama said, w'Imana, this is the Son of the Lamb of ukuraho God, ibyaha the by'abari one mu who isi. cleans the sins of man. Waramugoweza ngo nyegera. And he told him, come closer Yesu to nawe me. atera intambara And Jesus amwegera. made a step and got closer to John. Nta outward token, nta kintu cyo hanze cyo kwifashisha ngo abashe There kumubona. is no other thing to help him. Kereka imbaraga z'umwuka wera. Only the power of the Holy Kubera Spirit. ibihe yari arimo, kubera Because presence. of the moment, the time he had spent in prayer. Ejo kuwa kane tuvuga ku kintu cyitwa presence. On Thursday, we'll talk about the presence. Presence y'Imana, kubaho kw'Imana The presence of God bizanywe n'amasengesho. that is brought by prayers. Hallelujah. Umunsi Gaburiyeli yamanutse akaza se wa Yohana yaje kwenyegeza umuriro mu ihema. When the angel Gabriel came close to the father of John, Yaramubwira ubuhanuzi, yaramubwira ngo uzabyara umwana. Undi and he ati gave him the revelation that you give birth to a son. Zakariya aravuga ati sibyo birashoboka gute? And Zachariah said, how would that be possible? Ntiyigeze amubwira amagambo menshi. He did not tell him many Yaramubwiye ngo words. nitwa Gaburiyeli, He told him, my name is Gabriel. mba muri presence y'Imana. I live in the presence of God. Kubera izo mpamvu Because of that, ntuzongere kuvuga. you're going to be mute. Ndi ku yindi rank. I'm on another rank. Marayika ubundi ntategeka, marayika arubaha. The angel does not command, he Iyo umuntu yabaye muri obeys. presence But y'Imana, when you're in the presence of ugera God, urazamuka kubera you go gusenga, ukagera higher ahantu to the level ibintu where bikikora utavuze. things work, Kubera operates without you speaking because of the Hallelujah. rank. Haleluya. Amen. Yohana amaze kumubatiza, When John baptized him, birambwira ngo Yesu says- ajanwa n'umwuka mu and butayu. Jesus was taken by the Spirit in the wilderness Gusenga. to go and pray. Nibajije kuki Yesu I niki yari akeneye mu wondered, masengesho. why was Jesus still Yari akeneye ku praying? activating imbaraga He z'Imana mu buzima. needed to activate the power of God in him. Ko biratubwira muri Luka ibice bine Because the Bible says in Luke chapter ngo 4, nuko agaruka mu mbaraga z'umwuka, he returned in the power of the Holy Spirit. agaruka mu mbaraga z'umwuka. He returned in the power of the Holy Spirit. Matayo ibice bine Matthew chapter 4, 13 kugeza kuri 15 13 to 15. biravuga ngo arimuka He said he was shifted. ava i Nazareti He went from Nazareth waja gutura Kaperinawumu to Capernaum, ngo hakurya ya Yorodani, closer to kugira Jordan, ngo ijambo Imana yavuze mu kanwa ka so Yesaya risohore. that the word that God spoke to the Ngo mouth of nawe Isaiah namwe will be mutuye mu fulfilled. gihugu cya Zebuluni na Nefutali, And you who lives in the country abantu of Naphtali, batuye mu mwijima, the people who are living in mu gikombe darkness, cy'igicucu cy'urupfu, in the shadow of death, umucyo mwinshi urabamurikiye, and the light from heaven kubera has come kuko avuye mu upon him, masengesho. because he was coming from prayer. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nta masengesho ntahishurirwa, No prayer, no revelation. nta masengesho nta mbaraga. No prayer, no power. Ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu, Acts chapter 6, umurongo wa 2 n'uwa 4, verse 2 to 4. igihe abigishwa bari batangiye kujya mu kazi kenshi, When disciples started to be busy with so much work, umva ukuntu bavuze. this is what they said.
baravuze ngo mushaka abadiyakoni. They said, look for deacons. Ntibikwiye kuko tureka kuvuga ijambo ry'Imana ngo It tugabure doesn't gusa. mean that you're going to stop spreading the word and Umva kuri feeding kano ko people. havuga. This is what it says on verse Haravuga ngo 4. tugomba kuvuga ijambo ry'Imana. We have to speak the word of God Tukanasenga. and pray. Hallelujah. Amen. Tugomba kuvuga ijambo ry'Imana. We have to speak the word of God Tukanasenga. and pray. Nta masengesho nta guhishurirwa. No prayer, no revelation. Nibajije I wondered, kubera iki why? aba bantu bari abo bita les témoins oculaires, bari eyewitnesses. These people were witnesses. Bari abantu babonye Yesu. There were people who saw Jesus, Ni nabo banditse aya mavanjiri dusoma. and they are the ones that wrote the scriptures. Kubera iki ntibyari bihagije kugenda bavuga ibyo babonye. Wasn't it enough to go speaking of what they Bari saw? barasobanukiwe yuko hari indi nivo, hari They ahandi, hari had ibindi. understood that there is another level. Twebweho tuzakomeza gusenga For us, we continue to pray no kugabura ijambo ry'Imana. and spare the word of God. Hari umucyo uvira umuntu uri gusenga. There is a light that comes to the person praying. Umucyo wo guhishurirwa Imana. The power to get the revelation of God. Hallelujah. Hari Hallelujah. umucyo wo guhishurirwa Imana uva mu gusenga. There is a light found in prayer. Abakorinto Of ba the kabiri revelation. 4:3 no kuri 4. Corinthians chapter 4 4. 3 no kuri 4. Chapter 4 verse 4 to 3. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, ubwo ni First Corinthians ko biri kose ko hariya ndabona haravuga ngo ni ubutumwa bwiza butwikiriwe. if the gospel is covered, Hallelujah. amen. Ni ubutumwa bwiza butwikiriwe. If the good gospel is covered, Butwikiriwe abarimbuka. it's covered from the people who are going to perish. Abo Imana y'iki gihe yahumye amaso Those that God has closed kugira ngo batamurikirwa n'umucyo so that they cannot receive the light, ubwiza bwa Yesu Kristo the glory of Jesus ari we Christ, nshusho y'Imana who itagaragara. is the image of God that is not seen. Ni ubutumwa bwiza butwikiriwe. If the good gospel is covered, Abakorinto ba kabiri ibice 2:3. 2 Ni Corinthians ubutumwa chapter bwiza 4 verse 3. twahawe butwikiriwe. If the gospel is veiled, Butwikiriwe abarimbuka. it is veiled to those who are Ari bo perishing, batizera. whose minds Ari bo Imana y'iki gihe yahumije imitima the God of this age has blinded, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo lest the light of the gospel ari we shusho y'Imana of the glory of God, whom is the image of God, utabatambikira. should not shine on them. Satani ikintu akora impamvu abuza abantu gusenga What Satan does when he's ni stopping people ukugira from ngo praying batinjira mu wundi mucyo. is so that they won't enter into another level of light. Imana idufashe. May God help us. Haleluya. Amen. Kugira ngo babuze kwinjira mu wundi mucyo. He be wanting to stop you from entering into another Turi hafi level. gusenga We are close to mu ihema ry'ibonaniro praying in the tent of the meeting. the meeting. Habaga ibice bitandukanye. There was different parts. Hari igice cy'urugo rwo hanze. There is a part of the balcony Hariya bamurikirwaga n'umucyo w'izuba. where they will aho see bose the bahurira. light of the sun, where Umucyo everyone can rusange. see the common Ariko uko light. umaze gutera intambwe ukinjira imbere ahera But when you entered into the holy place, hari hatwikiriye. it was covered. Harimo igitereko cy'amatabaza There arindwi was the altar. icyitwa menora. It was called menorah. Undi mucyo utari umucyo wo hanze Another light which is not from the outside wabonwaga gusa light. n'uwinjiye imbere. It will be seen by the only person who has entered into the tent. Wasembolizaga ubwenge It bw'Imana. symbolized the wisdom of God. Ugasemboliza kwihishura It kw'Imana. symbolized the God revealing himself. Iyo dusenze When you pray, tuva mu mucyo we rusange, go out from the common light. tuva muri general knowledge, We go from out of the general tuva knowledge. mu bwenge twigishijwe gusa, We get out of common knowledge. tugatangira gutera indi We ntambwe start to make a step
tukinjira mu zindi koridoro, we enter into other corridors, tukinjira mu bindi byumba, other rooms, tugapenetra ibindi birere, and we penetrate into other tugatangira atmosphere. kumurikirwa n'undi mucyo, We start to receive another light, umucyo wa Yesu the Kristo light of the Lord Jesus Christ, urenze umucyo that is rusange. beyond the common light. Twakomeza gusenga, And when we continue to pray, igakomeza it ikatumurikira continues to shine upon kugeza us igihe duhindutse embodiment until y'imbaraga when z'Imana. we become the power of God. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nizo mpamvu Satani arwanya That's amasengesho. why Satan fights against prayer. Iri banga nararisobanukiwe muri iyi minsi, I understood this secret. shiraho imigozi ndahambi. I started to cover it. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nizo mpamvu umuririmbyi wa 49 That's why a singer of hymns yaravuze ngo 49, ibihe nsenga he Uwiteka said, when I pray to the Lord, bintarura mu mpagarara, it takes me out of, bikanyegeza aho Yesu ari, and it brings me closer to nkamuganyira Jesus. ibyo nkenye And I byose. tell him everything that Aravuga ngo I iyo want. ndi mu masengesho When I am in prayer, ngo simba nkiri ubukana I no bw'umwanzi. longer have the worth of Satan. Ikintu cyantangaje, What amazed me ndi kuririmba iyi is ndirimbo when I was singing this mu song, gice cya nyuma, on the last part, aravuga ngo nimara kwiyambura uyu mubiri he upfa, said, after I unclothe myself nambaye with the physical body kudafiteka, and wearing myself with ngo the nibwo immortality, nzasezera that's when I'll say goodbye ku bihe byiza byo gusenga. for all the good times of prayer. Ntibaje ko uyu muntu akumbuye gusenga n'ukuntu bicanga rimwe na rimwe, kuko ukumva And ko that's how you afite start to n'ikibazo get- ko azanabisezera. It means this person has a problem that he will once say Yasobanukiwe goodbye. ibanga ryo kwegera He Imana. had understood the secret of getting closer to Yohana God. aravuga ngo John twaramwumvise said, we heard him, ariko ntitwanyurwa, but it wasn't enough. twateye indi We ntambwe, made another step. turamubona We saw him, ariko ntitwarekeye aho, but we did not stop there. twaramwitegereje. We looked up. Haleluya, Hallelujah. twaramwitegereje, We looked upon him. twamutinzeho, We observed him. twaratindanye, We dwelt with him. twagumanye We nawe, dwelt in his presence. twararanye nawe, We slept around him. turiranye nawe imisozi, We ascended mountains with twambukanye him. amazi, We passed through twagumanye seas nawe, with him. We dwelt around him. turangije tumukoraho, And we touched him. turamuhishurirwa We neza. received a revelation of Ni who he ikintu is. cya intimite, This is the kind of intimacy. harimo ikintu cya romance, harimo urukundo. There is so much love and romance in this. Amen. Haleluya, Hallelujah. harimo intimite, There is intimacy. harimo gukunda There kumushaka is love. binyuze mu masengesho, Loving intentionally. harimo kwiriranwa nawe. There is spending a day with him. Iyi ni amasengesho asunitswe n'urukundo. This is a prayer that is passion. pushed by love and kumva hari ikintu passion. kumva hari ikintu kiri Feeling like gupompa pompa hano, something is pushing ugasubira you. ukagenda. If something is pushing you closer and closer. wavayo When you come out of there, ukagomeza ugasenga kandi you wavuyeyo, continue to pray, yet you are from prayer. akanwa kaceceka When your mouth keeps umutima ugakomeza ugasenga, quiet, your heart kugeza continue to umutima nawe pray. urambiwe guceceka Until when ukavugisha akanwa, your heart is tired of praying, ugakomeza you ukagenda. start to speak, you continue to work in that. Ukamwitegereza. You continue to look upon nta him. masengesho nta mbaraga, No prayer, no nta power. masengesho nta No guhishurirwa. prayer, no revelation. umva uko muri Hoseya Bibiri ivuga, This is what the word nsoza of says in Hoseya Hosea. ibice bibiri umurongo wa 21. Hosea chapter 2 verse 21. Haleluya, Hallelujah. aravuga ngo nzakwishingira, I nzakwishingira. will take care of you. It's not about taking care, ni ugushingirwa. It shall come nzakwishingira, to pass in that day, I will answer. ni ugushingirwa kwa betrothing, I will nzagukwa betroth you to me ubu wanje iteka ryose. in faithfulness, and umva you shall intimate know. Imana, nzakwishingira. I will betroth you to me. Jya kuri 22 Verse 22. ngo arongeraho ngo ndetse nzongera nkwishingire ubu wanje, You will become mine, kandi uzamenya kuko ndi Uwiteka. and you shall know that I am umva the Lord. 23 Verse 23. uwo munsi That day nzitaba, I will answer, ijuru naryo rizitaba isi.
And the heaven will answer to the ni earth. ukwitaba kw'abakundana. It's the answer of the lovers. Ni romance. It's the romance. Ni ugusenga kurimo A passion. prayer full of passion. Ariko duhaguruke dusenge. Amen. Ni ambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo zasezera ibyiza byo gusenga. Saba ririmbye mwagiye konsinye ntimubizi. Wakingura ijuru Mana yanjye urwego ruriyo rutugezayo mugenzi yusabite kuti tujye tugumana uretse gato. Haleluya. Tugiye gusenga ariko assignment yanjye uyu munsi, my assignment tonight, umukoro wanjye uyu mugoroba, numvaga umwuka ashaka ko I felt the Holy Spirit. n'umuntu ucokoje ngacana umuriro mu nda yawe I feel like bakangukira I gusenga. want you to Niyo be yari assignment awakened to start praying. Binyuze mu mbaraga z'umwuka wari kumva Through ko the power of the Holy Spirit, hakiriho byinshi Imana ishaka feel that kuguhishura. there are so many things that God still wants to reveal to you. Uwo wahozeho mbere na The mbere one who was there from the beginning, arashaka ko mukorana He urugendo wants to work with you in this journey. rwa romance. The romance or Binyuze mu romantic masengesho. journey. Rero through prayer. turasenga ngo uwo muriro wake mu nda We'll yawe. pray that this fire will burn inside your Niyo heart. masengesho tugiye gukora muri aka kanya This is the iminota kind of prayer 30 we are going to yose make for yose 30 minutes. agendane Hallelujah. nawe May He work with you. umushake umugumane. May you beseech for Him and keep Haracyariho Him. byinshi akeneye There kuguhishura. are so many things He wants to reveal Aho to rero ibyo you. ndirimbo. Kukwegera naho natungurwa n'umwijima isekura ibuye
ayenge nyine zabe nka Yakobo zabe nka Yakobo Loti yo mw'ijuru omeze nkwegere ishobora byose Mani hambaye tumaze kumva ijambo ryawe urantumira ku meza y'ubusabane urantumira gukorana nawe urugendo urantumira kugendana nawe urantumira ubusabane buri mu masengesho haracyariho byinshi ushaka kumpishurira haracyariho byinshi ntaramenya intege nke zose zo kudasenga icyo satani ashaka kumbuza kongeraho binyuze mu kumbuza kukwegera gikurweho mu izina rya Yesu. Mana ndashaka wowe mu izina rya Yesu. Ndashaka wowe, ndashaka kukwegera, ndashaka gusenga, nasenga nkongera ngasenga, nagira ngo ndeke nkongera ngasenga, nava gusenga ngakomeza gusenga, n'abandi mu kazi ngakomeza ngasenga, kugira ngo mbashe kwinjira mu mabanga y'Imana, kugira ngo mbashe kwinjira mu busabane n'Imana, kugira ngo mbashe kwambara izindi mbaraga, kugira ngo ninjire ahandi heza. Yesu, nibibe kukubona gusa, nibibe kukumva gusa. Yesu, nibibe kukumva, biransaba kukwitegereza, biransaba kukwitegereza, biransaba kukwitegereza, biransaba kukwitegereza, biransaba kukwitegereza, biransaba kwitegereza, biransaba kwitegereza, biransaba kwitegereza, maze nkumve, maze nkumve, maze nkumve, maze nkumve, maze nkumve, numva ijwi ryawe, numva ijwi ryawe, numva uvugana nanjye. Inyota yo gushaka Imana, inyota yo gushaka Imana, inyota yo gushaka Imana, inyota yo gusabana na Yesu, 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 inyota yo gusabana. Mana yanjye, ndashaka ubusabane, ndashaka ubusabane, ndashaka ubusabane, ndashaka gukora urugendo, urugendo rwa intimite, urugendo rwa intimite, urugendo rw'urukundo, urugendo rwa intimite, urugendo rwa intimite, urugendo rwa intimite. Hari aho ushaka, hari aho ushaka, hari aho umpamagarira, hari ikindi kirere, hari ibindi bihe, hari urundi rwego unshakaho, hari urundi rwego, hari aho nshaka, hari aho umpamagarira, hari aho unkururira, n'ubusa n'ukurura, n'ubusa n'unkurura, umbwira ngo ninzamuke, nze mbane nawe, nze ngusenge, nze ngusenge, nze ngusenge, nawe unyishurire, kuko uri kumwe natwe, uri Emanueli, nkuko wagendagenze muri Palestine, nkuko wagendagenze ukiri kuri iyi si mu buryo bw'umubiri, n'uyu munsi uracyagendagenda muri twe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Mana yacu, nkuko ijambo ryawe ribivuga ngo ntibikwiriye ko tuja mu kugabura nk'ibiryo ku meza tukirengagiza umurimo wo gusenga n'umurimo w'ijambo ry'Imana. Ntibikwiriye
ko tuza mu byo kugabura ibyo kurya gusa tukirengagiza umurimo w'ijambo ry'Imana. Ntibikwiriye ko dutinda mu bindi tukareka umurimo wo kugabura ijambo no gusenga. Umurimo intumwa zamenye ibanga, zimenya yuko ibanga ritari mu byo bakiriye, zimenya ko zigomba gusenga, zigomba ko zimenya gusenga, 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 gusenga ku manywa, gusenga nijoro, gusenga ibihe byose, gusenga, 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 gukingura ijuru, gusenga, 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 udukize mwami, gusenga, 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 gusabana n'Imana, gusabana na Yesu kugira ngo twishurire. Gusenga, 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 z'amaraso yawe niwe wadukiza mwami. Ongera witegereze mwami, gusenga imitima yacu mwami, imitima irusha ibabaye, imitima icitse intege, niwe dutabaza mwami. Uduhe ibihe byo gutindana nawe, uduhe ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga mwami. Reka umwuka wawe mwami, haleluya, wohereze umwuka wawe yongere adukangure, umwohereze mu muriro, umwohereze mu muriro mu mitima yacu, umwohereze mu muriro mu mitima yacu. Umwuka wera, gusenga, gusenga, Yesuwe, Yesuwe, turateranya mu izina ryawe. Wongere udusukire mwami, wongere uduhe mwami, niwe wamara inyota, niwe wamara inyota kubw'umwuka wawe mwami. Haleluya, reka uduhe mwami, uduhe mwami, tungwe mwami, wongere ududubize mwami, tungwe mwami. Turumye cyane, turumye cyane, turumye cyane, turumye cyane mwami, wongere ududubize mwami. Y'amasoko, amasoko, amasoko yakamye, amasoko yakamye, wakongera mwami, gutora mwami, kingura mwami ku bwacu, kingura yawe, kingura mwami, kingura mwami, kingura, uduhe ku mwuka wawe mwami. Twongere tunezerwe, twongere twishime, twongere twishime. Umunezero wacu wagiye mwami, turababaye, turarushe, turananiwe, tugikunda
materaniro tujye gukunda gusabana nawe mwami ongera uduhe mwami bya bihe byo gutindana nawe bya bihe byo gusenga mwami Yesu we ibihome byose mwami bituma tudasabana nawe mwami umwuka w'isi mwami utuma mwami tutakwegera urukundo rw'isi turakubita hasi uwo mwuka reka ongera usuka inyota mwami yo kukunezererwa mwami yo kukunezererwa mwami haleluya haleluya ongera udukangure mwami ongera udukangure mwami dukangure dore turumye cyane dukangure mwami haleluya muri ibi bihe bikomeye by'umwijima dukeneye umuriro wawe dukeneye umucyo dukeneye umucyo haleluya umucyo wawe mwami haleluya haleluya Yesu amashata atandukanye umutima umuntu ujya imbere Imana ugakomanga urugi ushaka kureba umutima umuntu ujya imbere Imana ugakomanga ushaka kureba Imana ndetse n'umwana muto n'amahoro yuzuye twabona muri kwa data niho gusa hasendere n'amahoro yuzuye twabona muri kwa data niho hasendere amahoro umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho ndetse n'umwana uzi gusenga Imana uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwo azafashwa no gusenga ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Turacyafite iminota 10 yo gusenga. Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhishe tabasha kumenya. Hari ikintu umwuka wera yamishuriye muri iyi minsi.
akenshi tuza gutabaza gusa, Imana yamara kudutabara tukagenda. The next step kugira ngo itwereke, tukagenda ntacyo tubonye kubera ko tutatindanye n'Imana. Rero ntabaza ndagutabara, nuhaguma nkwereke wihishurire ibiruhije tabasha kumenya. Ubwenge bw'Imana buhishuwe buboneka gusa mu masengesho gusa. Ubwenge bw'Imana buhishuwe buboneka gusa iyo twasenze. Iyo twasenze tuburiza za mire, tuburiza ibikuta, turenga za limite zo muri iyi atmosfere, tukinjira aho imigambi ya za generation ziriho n'izahozeho n'izizaza aho zikorera. Yohana aravuga ngo umunsi w'Uwiteka, ndi ku karwa k'Ipatimo, ngo umunsi w'Uwiteka ngo mba mu mwuka, ndazamuka ndenga izi za atmosfere. Reka dukomeze gusenga Imana izamura iyo nyota, twakire nk'uko Imana, nk'uko nakiri nawe wakira iyo nyota yo gukomeza ugasenga, na nyuma yo gusenga ugakomeza ugasenga kugeza igihe imbaraga z'Imana ziba embodied mu buzima bwawe. Bakomeze mucurange gato gusa, haravuga ngo kandi ntitwibagirwe yuko gusenga kwacu aho tujya hose no muri biro kugera ku Mana Data. Uyu ni umwaka udasanzwe. Mana, turacyari imbere yawe, ndacyafite inyota, ndacyafite inyota, nabaza ndagutabara. Nimara kugutabara ndakwereka ibikomeye ndetse biruhije udashobora kumenya. Imbaraga zirahari, imbaraga zirahari. Yesu arahari, ubwami bw'Imana bwaraje. Igiduhamagara, Yesu duhamagara arahari. Imbaraga ziduhamagara zirahari, izidukurura zirahari. Imbaraga zirahari, inyota yo gusenga, kwinjira mu yindi kirere, mu yindi dimension, aho duhura n'Imana, aho udutransforma, twinjire mu bundi bwiza kuruta ubundi bwiza, tuguhishurirwe ndakwereka, urahamagara, nzakwishimira, abantu bongere bakuramye, bongere baguteranyirizweho, bongere bagushime, bongere bakubone Mwami. Ni wowe Mana wenyine Mwami, wongere uduhe Mwami, dusane Mwami, turasana igicaniro cyawe, turasana igicaniro cyawe Mwami, cyangizwe Mwami. Haleluya. N'abafite tukwitegereza, turagisanye, twongeye gukongeza usugwa mu mitima yacu, utwatse Mwami, twongere twake, dukunde gusabana, kukwegera, umuriro mu mitima yacu Mwami, wongere ucane muri iki gihe cyacu Mwami cy'umwijima ukomeye. Niwe watunyuza muri umwijima ukomeye Mwami, cana umuriro wawe Mwami, cana umuriro wawe Mwami, cana umuriro wawe Mwami, wongere ucane umuriro wawe mu mitima yacu Mwami. Turakunyotewe Mwami, turakunyotewe Mwami. Niwe wenyine uduhaza Mwami, niwe wenyine uduhaza Mwami, niwe wenyine uduhaza Mwami. Amariba y'isi yose Mwami twarazengurutse, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, tumara inyota, ibihe byo gusenga, tumara inyota, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, ibihe byo gusenga, kangura imitima ibihe byo gusenga, kangura Mwami, udushinga Mwami, imbaraga Mwami, ibihe byo gusenga, imbaraga Mwami,
uhembura itorero ryawe, wongera uhembura itorero ryawe, bimenyekane mwami kariwe Mana mwami. Haleluya. Duhagaze ku gicaniro turimo turasana mwami kugira ngo abantu bamenyekane ko bakurikiye Mana, bimenyekane ko bakurikiye, bimenyekane mwami, wongera wohereza umuriro wawe mwami. Duhagaze mwami, haleluya, duhagaze mu cyimbo, haleluya, cy'abagaragu wawe, haleluya. Wongera mwami, bimenyekane mwami kariwe Mana, Imana ikomeye, Imana isura imitima y'akahebwe, Imana isura abapfuye, Imana ibeshaho, Imana ikangura mwami, wongera ukangure imitima yacu. Yesu we akira mwami, uyu musozi urawutoranyije, uyu musozi witiriwe izina ryawe, wongera witegereze mwami, wongera ucana umuriro wawe kuri uyu musozi, wongera ucana umuriro wawe mwami mwiza. Tugira ishaka ryo kugukorera, ishaka mwami, wongera uduhe mwami, wohereze mwami umwuka wawe nk'umuriro, umwuka wawe nk'umuyaga wihuta cyane, wabikora mwami, wohereza mwami uwo mwuka wawe. Jambo ryawe riratubwira ngo amamarayika ujya wagira imiyaga, twebwe ukatugira ibirimi by'umuriro mwami. Haleluya, haleluya. Ko mwami wongera usubize mwami ubudahangarwa itorero ryawe mwami, usukamo imbaraga z'indengakamere. Dukeneye imbaraga mwami muri iki gihe cyacu, imbaraga z'indengakamere, dukeneye imbaraga mwami, haleluya, zidutambutsa ibyo tureba, haleluya, ibyo twumva ndetse ibitugose mwami. Umuriro wawe mwami niwe dukeneye, turagukeneye mwuka wera, mwuka wera wongera udukangure, mwuka wera wongera udusengeshe, wongera utwingingire, wongera utuvugishe, wongera uduhishurire, wongera utwiyereke, wongera utuganirize, wongera utuyobore, wongera mwuka wera. Uracyari mu itorero, twegerane dusoreze twese hamwe, mwuka wera, twegerane dusoreze hamwe mu busabane bw'umwuka wera. haleluya. Abaririmbyi baririmba kariya gace kavuga ngo wakingura ijuru Mana yanjye, urwego ruriyo rukatugezayo. Wakinguye ijuru Mana yanjye, urwego ruriyo rutugezayo, wakinguye ijuru Mana yanjye, urwego ruriyo rutugezayo, zabe Haleluya. Tugihagaze tugira ngo tuze gusaba umushumba adusengera isengesho ryo gusoza senior pastor, ariko akiriho haza tugira inyota yo gushaka Imana no gusabana n'Imana mu masengesho. Tutangirana urugendo rw'urukundo mu masengesho. Intumwa ziravuga ngo ntibikwiriye ko tuje mu bindi, twicyo tuzakora no gusenga no kugabura ijambo ry'Imana.
ibyo wakora alalala muri twe imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. Mana twagize neza ibihe byiza waduhaye duhereze umwuka wo gusenga muri iri torero, duhe umwuka wo gusenga, uduhe umwuka wo gusenga. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe none n'iteka ryose kubwa Yesu. Amen. Murakoze.